Hello guys, good morning to the day 2. Now it's 6:30 a.m. घाम पनि लागेको छैन and हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट खान जान लागेको दिदीले ब्रेकफास्ट खानु बोलायो हो so yeah let's begin our day with a breakfast let's go Good morning. Yes, buongiorno. Buongiorno. I said we have to make a connection, so that they can come to Italy in the future. Yes. Start now. Easy, yes. आउँछ लिने सजिलो भयो Yes. This याद दे Ele chiud. No marimpo chiud chiles. No marimpo chiud. No, 96. Ele campo chic dungla peso. Nasıl ne kamşıyor değil mi? Nasıl ne da? Yaşıyor dediler değil. Yakşı bir biri. आउँछ अहिले चाहिँ एकदम देखाउँछ है हामी खै यो ठाउँको नाम पनि थाहा छैन यहाँदेखि यहाँसम्म आउनलाई 1.5 घन्टा जति लाग्यो अब फेरि 1.5 घन्टा जति हिँड्नुपर्छ अरे 1.5 घन्टा जति पुरा डाँडाको टुप्पोमा आयो सबै तल देख्दैछ
मन्दिर दूरी 1.5 किलोमिटर या चलो 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 कसम दामी छ यहाँ ठाउँ चाहिँ यार ठाउँ चाहिँ दामी मनाङ याद दिलाइदियो मनाङ पनि यस्तै छ नि हो तर मेरो मनाङभन्दा अलिक कमै राम्रो भर्खर 10-15 मिनटको ब्रेक गरे हामीले फलफुलहरू खायो पानी पिए बिस्कुट खाए हैन अब फेरि चढ्दैछौँ अब अरू बेला एक्सर्साइज गर्दैन अब आज दुःख भोग्दैछौँ हैन हट नसक्ने रहेछ अहिले 30 को उमेरमा बुढो भयो म त हट यहाँ बल्ल होइन अहिले भर्खर 15 वर्षहरूको होइन मेरो दिन नैन थाहा नि यस्तो छ हालत है ऊ त्यो कुहिरे छ नि त्यो कुहिरे चाहिँ 50 वर्ष होला कि हामीभन्दा छिटो हिँड्दैछौँ आमा उसको गाउँ चाहिँ इटाली अरे त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि उहाँले पहाडहरू चढ्ने ट्रेकिङ त कति रे कि अन्त सरासर हिँडे छ हामी चाहिँ यहाँ थाकेर भ्यू हेर्नु भ्यू चाहिँ दामी छ यही भ्यूलाई हेर्दै मनलाई सन्तुष्टि गराउँदैछौँ होइन अलि भारीवाला शब्दहरू फ्याँक्दिउँ न होइन तपाईँहरूको अलिअलि कन्फ्युज होस् डिक्सनरी खतालोस् ल थाक्यो मिठो गीत एउटा गर्नु पऱ्यो मिठो हुन्छ कि हुँदैन त के थाहा होइन गजल टेकी लाउनु माया साह्रै सुहाउँछ गजल टेकी लाउनु माया साह्रै सुहाउँछ छर्के केस गर्नु माया मनै लोभ्याउँछ नजर लागोस् कसैको मेरी मायालाई यो जुनी काटिदिउँला हेरी तिमीलाई भयो हट ओ दाती अलि माथितिर पुग्यो हामी यहाँतिर चाहिँ सानो पसलहरू धेरै रहेछ तर प्रायः सबै बन्द रहेछ है ल Jij hebt ook je ziet hoe je het Taking some
ल फोटो सोटो खिच्यो हैन यहाँ माथि अलि टपमा आएको थियौँ कि अब सायद हाम्रो गन्तव्यमा पुग्यौँ होला गन्तव्यमा पुगे जस्तो छ है maybe 3-5 minutes walk है let's go the view हेर्नु है view एकदम भव्य भ्यू छ है एकदम भव्य भ्यू त्यहाँ माथि जाने है त हामी ल फर्स्ट टाइम आउनेहरू चाहिँ यो गेट पस्नुपर्छ अरे हो दुई तिनचोटि आइसकेपछि चाहिँ पस्नु पर्दैन अरे ल ओके अनि नेकी क्वालिटी चाहिँ क्या त 낭박이네 많죠 원래 힌두기네 영도 혼자 심디다 그래 가와타네 When I come different is different place. 예서 나 단다 룽시라 예민다 줄라 룽 지워야들 미 마블레기 해나 혼자게 잠잠들라 멜라도 저다 드레 오슬리다 드레 빼망 봐요 미 단다도 오스 시시랍니다 혼자디 십지기지 나디 플레이다 마저 십지기랑 그래도 찍잖아 어머니 뭐로 기회기래 십지 가와 가서 타야 돼 그래서 난 이제 농바데 년상으로 년상하고 공유 만나 공유해요 만나 가서 야야 다 잠불랭게 가서디 렉 라그라 렉 라간다 초래 초라니나 잠불랭 나네 살짝 쇼래베 초래 먼저 농바래 딜리조나이라 딜리조 딜라야 요래 하시지 예래기라 시설이스레 그래요 parte 안녕 고치민다들이 디나로 저 고치민도 가라라다 제일 예, 농다 이르기나. 아, 잡을 들었다. 예 요올라 요래 야, 단내레 손내디 디레서도 된다다 거기 합샤. 아제 강삼제나 아니 고체요. एकछिनपछि खोल्छ होला हाम्रो आएको ठाउँ चाहिँ यो अरे ने हैन एकछिनपछि खोल्छ होला हैन प्रयास गरौँ न हैन एकदम दामीको ठाउँ चाहिँ यहाँ बस्दै फेरि जान्न ल अब हामी अलि तल गएको है अलि तलतिर बसौँ न हैन घाँसतिर बसेर मजा गरौँ न अनि भ्यूहरू हेर्दै है फोटोहरू खिच्दै है ल एयरपोर्ट याबो ठाउँ त्यो त वाउ मारे के दी थो मारे कि प्लेन फुर्क्यो थोंगरा तांता नाम टुची के मिंदो यहाँ पे अब दा सेम्बागाथी पूरा फुटबल ले बना से छोर मासा
돌벨레버라 Ina dobo dile sagir ra. Mapa jaga la phede kapsa ta yedam tong tha thitha mongbo yara ina da tinna yedam so alu kiti jusum yedam jusum so dam bara. And when Marpa came to India, he learned the practices of many yidams. And out of those yidams, he chose as his main yidams 13 deities. Tene mapa la ta loma so yi so big ta loma mongbo yara. And he had many disciples, but main of them, there were 4 main disciples, Marpa's disciples. Ti loma so so la tene yedam so tene nang do. And to each of these four disciples, he gave a specific yidam practice to do. So he chose one deity to each. Tinna kone kita thuse so mlare para. And his main heart son disciple was Milarepa. Tene mlare bala yedam mongbo yeban tinna dingchok nang segdo. Yes, and to Milarepa he gave the Chakra Samvara as his main practice. Then Gampopa gave this to the first Karmapa and so forth. So Chakra Samvara has been one of the main, almost the main practice of all the great masters of the past. So we will recite the Mahamudra prayer Close box station. and then we will close the box. Namo Guru Lama Namda Yedam Jumbo Lai Chochun Risa Jawa Sedan Je Tala Che Goi Lagi Mena Chishin Tobi Tinjur Chin Lanze Dadan Taye Semchen Tamche Ye Samchun Namda Kanre Le Chebe Koso Nyome Gezo Chuye Nam Jawa Kushi Jazo Chuyu Jese Deman Doba Dese Mado Kore Jazo Denye Dona Sangye Shename Kamje Deye Deme Kaya Me Chishi Kunje Sangye Repash Namaya Semla Doyana Semi ल अब हामी फेरि जाँदैछौँ फर्केर अनि अहिले खाना चाहिँ अब भरे तल अलि बाटोतिर होला अहिले स्न्याकहरू खायौँ होइन यो भित्र मन्दिरको चाहिँ ढोका चाहिँ आज खोल्दैन अरे अब 14 तारिक मात्र खोल्छ अरे अनि आज बन्द रहेछ हो अनि यही हो होइन त्यो नि चाहिँ भित्र चाहिँ तेन्चो गोकुण्डा छ अरे हो अनि हिन्दूहरूको पनि लाखा रहेछ मन्दिर रहेछ भिडियो चाहिँ यति समय होला होइन see you in next video अनि एकदम मजा आयो यहाँ घुम्नु चाहिँ this vlog was very special है and yeah bye bye tata see you take care